ପଛରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା अरे बोला सहस्रधारा इत्यस्य दत्तर्पणऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सहस्राक्ष देवता सहस्रधारायाः प्रतिमायास्थाने विनियोगः सहस्राक्षं शतधारं ऋषिभिः ललाटे कथयो लक्ष्य लक्ष्मण गंगदे सदा श्रीलक्ष्मी देवेवा पृथ्वी सद्भाग्यामते पृथ्वी लग्ना बभो सत्ते पृथ्वी समितश्चमातरा ये तस्वामपि सत्यामि धर्मभक्त्या समाहिता आदित्यादित्रमा भूमा बुद्धजीवासितग्रजः गृहस्थामपि सत्यामि राहुके पुष्टिनासिता देवदानवगन्धर्वा तच्छराक्षसवन्नला सुषयामानवोगावो देवमातरा देवभक्ते पुराणाग दैत्यश्चनागरा वस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राननो गहनानिथा औषधातिरत्नानि कामश्च वायवस्थये सर्गसागरशैलवृत्तानि दवदानभा हेतुस्त्वामभिसञ्जामि सर्वकामार्थसिद्धये देवस्य सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां दोष्णाहस्ताभ्यां ततः ध्रुवसुस्ता ध्रुवं दयन्द्रश्चाग्निश्चराश्चिन्धारजगा ध्रुवं श्रीं सर्वभूतानां त्वामिहो मोहे श्रियां चन्द्रां प्रभासाय सशाजलन्ते श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीः मिनश्य त्वां त्वाकृणे आदित्यवर्णे तवसोऽधिजातो वनस्पति तव वृक्षोत बिल्वः पक्षर मुंडिया मारिया